सबैले जेएमसी सबैजना आराम हुन्छ विशेष गरी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ अनि यो मे तारिकमा पास्टर बुवा चाहिँ नेपाल जानुभएको थियो सबैलाई जानकारी छ होइन अनि विशेष गरी धनगढी हुँदै दाङमा जानुभएको थियो अनि हाम्रो चर्चमा पनि एक दिनको कार्यक्रम चङ्गाई कार्यक्रममा जानुभएको थियो अनि यस कार्यक्रम चाहिँ एकदमै आशिषमय भयो अनि राम्रो भयो अनि त्यहाँ धेरै विश्वासीहरू चाहिँ चङ्गाई भयो निको हुनुभयो अनि धेरै खुसी हुनुभयो धेरै राम्रो भयो अनि भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो एकदमै त्यस राम्रो समयमा त्यो सबै कुरा राम्रो भयो परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ अनि हाम्रो पास्टर बुवाको टिमलाई पनि हामी एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ अनि तपाईँहरूको प्रार्थनाको लागि पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ Okay. Brother Janak told us his church in Nepal. Alors, ce qui vient de passer dans le frère Janak sur l'église en Népal. There was the service was very blessed. Alors, la réunion était très bénie. Then so many people there are healed. Et beaucoup de monde qui est guéri. Then so many people is blessed. Et beaucoup de monde qui est béni. Then Janak said, "Thank you so much for the pastors, then the team of pastors." Alors, Janak remercie le pasteur et aussi un team, un groupe. And thank you very much. Et merci beaucoup. Amen. Amen. And in Janak's church, you can tell it in Nepali. Yeah. Janak ko church ma. And when we see the photos and videos, afterwards we'll send it to you. Photo and video haru पनि छ म तपाईहरु पछि पठाउने छु. And there was word of knowledge. अनि त्यहाँ चाहिँ वचनको ज्ञान, word of wisdom, अनि वचनको बुद्धि, and prophecies. अनि भविष्यवक्ता अगमबानी, miracles and wonders happened that day. आश्चर्य कर्महरू भएको थियो. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And it is not by pastor's power. अनि त्यो चाहिँ पास्टरको कुनै शक्तिबाट हैन. It is all the work of the Holy Spirit. त्यो सबै चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिबाट हो. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. All glory to Jesus. सबै महिमा यसुलाई. Alléluia. Alléluia. Et alors, ce qui est arrivé ce jour-là, et dans la réunion, il y a des miracles, des prodiges et des merveilles qui t'ont traversé. Alors, il y a une parole de sagesse, de connaissance et aussi la prophétie qui fait manifester. Ce n'est pas le pasteur pour se couper la rose qui fait faire cela, mais c'est juste par l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui fait manifester. Amen. Amen. La gloire est pour Jésus.